megalayapost.news. इसका लाइसेंस का इधर वो उनको 45 का वो ला के देना कम है रख दो एडजस्ट मत कर Kahnyo trap aching national movement HNM ne kastem kala khangye katuk ni dukan hayudu lor kajing kno wakim byangi kikot kisla na lor kajing le thong habathau kilo ye kimar kimata hagajing lam do vice president ba mundhar ki khot ke HNM kilapan long kajing khnrai kikot kisla kum ka trading ba label license ya ki dukan barjala ki badan hapo yudu nagalang ke HNM kala khnraru ya ki mauthau kilo ba penon kam da ki dukan barjala hadin balayo jing ujor ba kini ki dukan kile thok banthau kilo ye kimar mata kabalawan ra ya kajing du nong ya ki nong thiet ki khot ke HNM kila kano bahaga jing khnra la bakidon ki dukan ba penon kam mau thau baduna jing khia kum ba hadu shipho hadu ar program haga bai dei bakani ke HNM kala maha mi ki dukan bakim dei banet thok ki pai ba bar haga ju kapor kila batha ru ya ki katu kat ni ki dukan ban khang no tar hadu bakila la ban pen byang ye ki kot kisla kum katudeng license bat labor license tang hadin katu kan por ki pulit kelum ding juri kilawan poi sayudu bat kila batha ki khot ke HNM ban sange khnrai ki dukan bat batha ki banwan khnra haga jing don lang ki bor badai khimi sales there orang ni ba you want check di boro tu kan public ni you complain ba kai babun complain ni let's for you oh baik ya apa mesti saya siam saya mamlian ya kamu dengan dong yang ba persen mata habat ban ni ko lo ni kontan sekali bro ni ni mata ni lah bahu tu wan dekat ban kita way day authorities tapi ko ban check one lang with enforcement mereka tak apa ba dan saya tidak if you don't have ban check kita saya mau ada absang tolong ini jadi di sini ada pan lagi gitu sosial orang ibu pasti lah ada plus nanti di sini ada pan jadi ibu enforcement polisi kemudian ni dang yakol yang seperti nak tahu engage dengan gun kam ni jauh gun ke satu bikin simlala sudah ada ini ini datang ke sedang buat kerja sedang inang le nang ni squad jadi datang kerja sedang mengi cek mengelap kita inap bagi jeng lele hila ban yu dei kidei bandon lang ka authority kalian tu enforcement kidei bandon lang na kalian kidei bandon em hapakim ka ni bagaimana kami hak kamu belum ni bisa apa bisa kamera kami juga tinggi kamera kami whatever pak ma please pak ma sibura ma penyiru kerana bajai kam fi pimlong ka thati ba check ma nama kena check fi kan mi kan ni kan bira angin kwa kata ma so please cooperate tapi kwa fix tapi kwa sa fix ka date inwal lang nako kaliang enforcement Yang perceki tidak nak tak tahu dong, Pak. Biar tak ada. Bet Pak. Ben aku kasi kibat wan lang nak kalian to enforcement for district council. Dan ini kata yang nak perceki. Saya malam ini orang ini menteri. Ada tangkap di sedang mah. Siwan ini ngin berapa gio. Siwan tak katu kan kendi. Man peni ya kata concern bangi ni harap dapat ba. Ba kena kejing lek tok kejing kuat bikin stop semua kejing lek tok. Mengilap mentah lek tok. Jadi Januari itu sedang terkat bangin wan lambat itu ada tidak lain mana tu. Tengok tadi tang kejing sedang. kadon ka ai. Ini sto ka ai kadon gibale tok gibale sekori pagi Dia betul ni ada sistem kiri. Kemudian kita kali kiri sistem. Dia ni ada. Madu ke Muslim kalau sudah tu baik kena tolong ni kami amta kecil. Kalau kemikian. Umma umbiang kecil am. Pengen tahu lagi. Lada piwan PC ya. Lada kipen i kat selagi license PPP itu saya badang long valid. Oh itu Fake nak ada genuine root lada pi ong pi bakam desu pi itu kan fake nak genuine. Pim day you ba sinong ai day mono pim day mo pi ba. Umdai ba tolong kita hari ni umma. Renew dan kam bandon dan kam bandon ki authority. Authority.
tak kita tinggal apa itu. Dan semua Pak, please. Jadi ya pemerintah semua corporate pani, corporate pani. Bagaimana lagi? No issue ban checking, no issue, but then the authority they ban keep him hak mana ini. Awal mata jadi bukan badan cuma betul kata. Nggak kuno gini Pak. Gini Pak ngelatih berek mentan nek kuno. Concern department Bisa udah makabur orang Kita kemio ke Ini yang kita nggak ada. Ini yosan bewa di kita dah. Baru kani kami asin ban kau bawa checking ba. Barobor. Kata yang berapa? Kalau di bendal lang concern department kanang bagi iyo. nomor gitu udah cek kini kita harga kita mengenai lisensi dan buram dari dan itu mentam kilat ni mulai tapi follow up iki film follow up Ya so dah kamu promo umbe ni pernah ngi bang hablek di kamar balai maki lak kilelek tu. Ni si buang mang umbe si ni pernah ngi. Bisa banting dia. Mangi pernah kasih lagi ni ada nama pi kasih. Cuma tu yang Tak sih gini umbe tu dah. Matul itu betul apa itu dah. Ha. Kita like ramah kumar sih. Mar kini aku mau makin hit pa kini for mar bari yok apa. Kayak yang mau kali. Dalam aku saya tu aku kayo ni. yang tak berdaya ya ka grievance concern jungking itu teman wan lang bagi concern One lang bagi you no problem. One lang bagi you. One lang bagi concern department ni dan issue. Matul itu sudah. Sebab dia di kumpulan mampu sudah itu jam dah. Pergi dai itu mau semua kabur semua. kan berdaya Karena tak semua ini nom tuh. menekan bagi beri napa department dan napa ada concern napa One lang bagi you Pak. One lang bagi Kata yap suku yap sim lang kecil di lah. Ni nangin ni Baik king ko kandang wan sa cinta kasih. Itu pun kilo-kilo mata ni tang si gram kalau sepak lagi kamai. tapi yang zaman wan lang bagi One lang bagi you. Penyimpan yang ajing you yang fi. Kembar one lang bagi concern department ni dan lang kimat di concern department kimat lek kamram ke bade ban ni pula ban. Langsung ini ni tahu sih mah. Kata ni tahu sudah entah. Kiri ni tahu sudah mah. Kiri ni cek. Misalnya hadir Pak Sulaiman. ini kiwan municipal ni kiwan Betul loh. Dia minta tempat obrom tolong gini om sana kang sini ban kang su tengah tai. Di mana balap ni Babu ni dukan apa pelan di kilek tau. Mo, ta de gisi sia. Te mata om gini gitu kan, mak dihan do. kang su jadi bermau tu kan. Entah sebut sisi dia tu gitu. Saya yang memarkan ni kopi gua ni pai bak dia. Mana ada ni kuat le ni dan bon Saya lagi pelan bakal lonta. Lawan pe ngadung nontai do ni pelan kalau lonta. Pergi mau kumbiang. kita kibur pada Kali one lang nang ba lap kan tu pula ban. Saya mata ni dah syak tahu itu. Em bum kok selane pak clear, pak clear. Selagi sen dia kayak gini. mulai di malam seperti di pakan gini ni saya Kata itu ni seperti apa kita obrom lah. Kata ni. Kita bilang ini masih waseng ada kiri. kang mentah dan saya pilih dia punya yo Em kata demi ini satu tapi kalau efektif kan kita mesti yang risuan entah kamu tahu ini visi apa ni perusahaan ini kita One lang bagi Kini you kena kadang begini. Kata dia Jingan stop pure Belum ada. Mai mata je gimana balap tadi. Saya ni kan ingin cek ketu kan itu didukan. Nimla ban sa Pak. Nya lang ba ipin sia nya ni mas. Nimla ban sa Pak. saya hendak dah pihak perusahaan mulai lagi ini terai lah penting ini terai lang dah pihak Kalau saya minta Ni apa? keluar punya Gimana? trailang entah kan jadi as per procedure as per you. Hindi ra ba ang impenye ti luar di pihak perusahaan ini terai lang kembalong lang kedua isang balang nilai lang bagi municipal nilai lang Maka dia kata suin, manggil lah Pak Pi. Simulasi kriminal je. Any other day kadang polis. Toki tu dia tu suki. Itu dekat belakang ni saya cuma gimana tahu tengah tahi Pak. Tak tahi Pak. Kalau kita biang diberi mana wan ni kita pulang ni lihat sedang. tapi sekarang kita detect approach na itu department detect kita dia permission walang bat kita rai mentah te nang rekaman jung pibat net kami hapi nomor kini ke nemburam ni rai ti Kami naik buram ringi, Pak buram ringi. Kang sipang masa pilih yang ke jus jo nomor tuman lang bagi department dari department ka terekam kale Tapi mata tu Pak buram lah, long ini dia bisa sasu naik di masuk. Bagi mau belalap tahu naik tahu sudah bagi mau. Mata tahu sidai tahu sini tu ai gelak tak dah.
So isa kita mesti tinggal berkembang tahu. Oh, lagi bang tahu mungkin lagi marpun tahu ini saya. Walang tetap ka ikan beri na papansan ni kita lo ka isu kita Tapi mata tadi orang lagi saya betul. Kadang kan yang dah pipa ban iu wan lang bagi concern department dah ba. Wan lang bagi concern department kenang ba hatu por bagi checking fill up ni mesti fill up ban sim kan nak sim. Tapi wan hi kum ni pinele hi kum ni ta kam no mi ha ban chumi huru ra kai and then ultimately aslen ngira pa belum ni tamban check kalau ada kibitan kani kam di kesan ke banikong ke bala jaf ni kani checking khusus man ke pot. Nah, badan lang bagi concern department kampoi kan Terus dia Ay mata ada suang itu nang necho. Am takawai ba mo da baburan na. kibitan ngira check Diru ni pa si jongi. masinang di ban Wa ja dari jongi ro kasanya. nila Ni bukan kumdan paksa ke pamenta. kiman dengan kim kan ko Dikini lapan pamenta. ton em ke jingi bat kita ada kidon ke Pap adu na gila penbiang. Ngit ko ni pamak hiro. ada kumi kin le pap kin bam e faj ba da ba man to mau kiro ni teo umbiar cross bat istar kim do berkat mesti Kintre. kalau ni makin le thong Then we came today according to the people needs. baik kan orang kau ini ada tiwai kisang halang kimbang isu banlek banwan rangkap bagi authority banwan lang bagi magistrate banwan lang di konsil ni yang siam kata maki kimbang isu banwan lang bagi televisi apa lagi iya kata seruan yang lang kita long corporate sudah iya teh kan pressure iya teh mentah siam dan teh Tabatas semua Brahma sama masalah jadi begini beri kita beri ni Brahma gitu mah. Kata hidup ke di bulan kata komisan lagi komisan ban rumah bertahun guna. Megalayapost.news